Slovenski ekonomist Rado Pezdir u nedavnom gostovanju na HTV-u ustvrdio je da su hrvatske banke u Jugoslaviji odrađivale poslove za tajne službe, točnije UDBU. Spomenuo je Privrednu banku Zagreb koja je početkom 80-ih postala nelikvidna i gotovo je propala zbog INA-e jer se, tvrdi on, previše kralo. Optužbe na poslovanje Privredna banka Zagreb nije demantirala, a na kriminal u drugoj hrvatskoj banci, Zagrebačkoj, upozoravao je i Paš Kačinari, kojeg pozdravljamo u studiju 4. Vidjeli smo da vadi ove spise, dokumente iz svoje torbe. Dobrodošli. Dobro vas našao. Hvala što ste me pozvali. Evo, u uvodu ćemo odmah reći da smo pokušali doći do uprave Zagrebačke banke, nisu željeli govoriti o ovoj temi o kojoj ćemo sad razgovarati, niti iz udruge banaka, nisu ništa htjela reći, isto je s Trgovačkim sudom. Možete nam evo odmah u uvodu ukratko objasniti genezu vašeg odnosa sa Zagrebačkom bankom, kako ste postali dioničar ZABE? Moja geneza, ja sam inače štediša od 68. godine u Zagrebačkoj banci, tako da mi je to poznato. 90. sam išao dizati jedan kredit, ali postao sam i dioničar. S obzirom da je bilo rat i situacije koje su pripremali isti ti bankari, i tako da tada sam druge poslove radio i onda nisu mi dali određeni broj dionice koje mi pripada i pokrenuo sam postupak. Oni su išli inflacijama i različitim makinacijama, ali tražeći svoju dokumentaciju naišao sam da kompletna Jugoslavija, to jest i Hrvatska, pod broj 1 nemaju nikakav dug, pod broj 2 da jugoslavenski dug je otkupljen. Doći ćemo i do te teme, samo da još dovršimo ovu priču ja s sam dionicama. pokrenuo dionice jer Zagrebačka banka nije unijela svoj kapital, a taj njezin kapital datira ovdje da je osnivač Gradska štedionice Grad Zagreb 1914. godine i plus 1287 osnivača. Kapital koji je stvoren nije unijet, a taj je veći od svih ovih drugih, tako da su nezakonite sve skupštine Zagrebačke banke, jer društvene firme nisu dobili ni dionice, oni su radili kako god su htjeli. Moje istraživanja i moje traženje, oni nikad nisu mi dali obračun. Što je bilo s vašim dionicama? Moje dionice, pa prvo ne zna se, jer oni nisu dali dionice niti drugima. Oni su prvu skupštinu, da bi prvu skupštinu odradili, oni su rekli da će se podijeliti za svaku dionicu još po pola dionice, to je jedna dionica je bila 1000 dinara, još po 500 dinara na ono vrijeme jugoslavenske, ali 2 dionice bi trebao dobiti novu dionicu, jer zadržavaju tu dividendu koju unose u uvećavanje temeljnog kapitala. Oni ni to nisu napravili. Je li Zagrebačka banka zatim kupila dionice u vaše ime? Zagrebačka banka je kupila dionice u moje ime od jedne firme, ali je kupila samo 233 dionice. A ti 233 dionica, oni ne daju obračun pošto su kupili, a s obzirom da sam temeljni osnivač, mene pripadaju dionice po osnovi nominale. Ali oni nisu uopće dali te dionice. Meni su dali 233 dionice i nakon dalje su povećali za 44%. Glavna knjiga Zagrebačke banke je netemeljita, jer ima i ovdje papir da nisu unijeli osnovna sredstva, pa se služe sucima i gruntovnica u Hrvatskoj, u Zagrebu, ima velike probleme sa odvjetnicima Zagrebačke banke. Na potvrdu traži se upisivati zgrada. Zgrada u Paromljenskoj koja nije upisana. Evo, potvrda. To je kao da neko izvuče potvrdu da je rođen i da traži upis u HTV. Ovdje su nezakonite radnje, onda se nađe gospodin Đuro Sesa koji tumači po svoje ime i tu kaže točno utrnje kako i na koji način. Tako da oni nemaju dioničku knjigu ispravnu. Do 2007. godine oni su imali oko 3 milijuna dionica. Sad je broj dionica narastao na 350 milijuna. S druge strane, jedna dionica, s obzirom da se putem inflacije najviše krade narod. Moja struka je zlatari, draguljari i znam temelje novca kako se, pa sam osim toga i ekonomiju i financije poznam u tančine. Tako da je to ta pljačka naroda je napravljena od stare devizne štednje, od kamatarenja da dugujemo, tako da imamo... Vi ste tragom, dakle, te
svoje priče, osobne priče, krenuli u daljnje istraživanje. Skupio 150 kila dokumentacije. Od kud ste vi to skupili? Pa, Bogu hvala, danas elektronika radi pa može se sve. Evo, ovo je dokument gdje su vršili pritisak na Franju Tuđmana, na majke mi da prizna da Hrvatska duguje u otkupu, kaže proglašenje zakona o preuzimanju dijela duga po novom financijskom sporazumu iz 1988. godine. Što to znači? To znači da Hrvatska preuzima dug u diobi duga, a dug nije imao sukcesiju. Nije bila sukcesija. Sukcesija je bila 2011. To je prevara, čista prevara i pritisak na Franju Tuđmana. S druge strane, evo što kaže. Kaže, ove obveznice nisu registrirane na temelju zakona o vrijednosnim papirima Sjedinjenih Američkih Država. Te osobe moraju kazneno odgovarati. Hrvatska i ljudi koji su krali hrvatski narod, kad se bude to Hrvatskoj duguju svi oni koji su je ukrali. Ja znam osobne ljude koji su 88. i 9. kupovali i otkupljivali jugoslavenski dug skrivečki. Je li Zagrebačka banka time ispunila ugovorne obveze prema vama kad je kupila ove dionice? Ne, jer ona nijednom ne daje obračun i meni duguje po obračunu što su izračunali, ne ja, nego sudski vještaci, i vrši pritisak, i na sudu je bio dodijeljen jedan vještak koji je prethodno radio u Zagrebačkoj banci, da mi duguju preko 300 milijuna eura. Ali oni tvrde da su tada zatvorili depozit. Nije istina da su zatvorili depozit, dali bi obračun. A ne može obračun dati na hraster papira kojeg 6 vještaka kaže da je to nedokazivo. To je kao da spojimo 2 različita papira i kažemo evo to je tu. Danas moderna elektronika i bila i onda. Zagrebačka banka, to mora znati javnost. Svi tajni dokumenti su mikrofiširani u Zagrebačkoj banki na aparatu koji je kupljen 1984. Ljudi zaboravljaju, oni radi mog slučaja su zapalili arhivu, ali oni su zaboravili da sam se ja pobrinuo prije. Znate li vi kako se onda taj depozit koristio svih tih godina? Pa tih godina se koristio kao što su koristili staru deviznu štednju. Ali oni koriste narod su opljačkali i ogolili. Oni su napravili zatvoreni krug, zakon povezanih društva, u kojem ulazi i Pliva, Industrogradnja, Frank i ovo, niz tih, i imali skupštine koje su nezakonite. Ako nisu, ili oni da su uneli 952 milijuna temeljnog kapitala i osnovnih sredstava Zagrebačke banke koje je stvoreno 1914. godine, onda bi Hrvatska bila većinski vlasnik. Vi tvrdite da ZABA nije privatizirana? ZABA nikad nije privatiziran. Ja sam 2002. razgovarao sa talijanskim obavještajnim službama. I? To javno kažem. Da ne bi krenuo. Ili radi presude koja je doneta 15.10.2007. Ja bi volio da dođu ti koji kuže burze i znaju šta znači burze. Zašto je hrvatska burza pala za 230 milijardi? 19.10. 4 dana nakon te presude. Zašto to ne kažu? Ja bi volio sagovornike. Zašto? Ja se volim sučeljavati. Ali nemoj da se sučeljavam, dovešću Peru da svjedoči. Ili Antu. Ne, papir. Evo danas se baš, nažalost, nitko nije htio sučeljavati. Je, ali s obzirom da ja razgovaram po sistemu SIDA, a njima je to poznato. SIDA je bila jedna krovna služba koja je samo na osnovu službeno informativnog dokumenta. Mene nisu pitali ko će svjedočiti da ste vi kad sam ušao u vašu poštu. Pokazao sam osobno, ili je mogo reći nije valjda, ili ulazi unutra. Ali ja dokazujem papire kojim su oni obmanuli Franju Tuđmana i ovaj narod da nekomu duguje. A to je samo dijelić mali. Ovdje je kompletni sastanki kada su. Jer državni udar je izvršen u Jugoslaviji 76. Od 3. mjeseca 76. do 1.7. Tada je zadnji put ušla deviza u Jugoslavensku narodnu banku. A 15. ovi što optužuju Antu Markovića, 15.12. kada je pokazao 1.7. pokazao na temelju toga zadnjeg ulaska devize 76. tada je već došlo na 70.000. Oni su iznosili jugoslavenske dinare. Evo tu možete pročitati i vidjeti. Avionom, kaže, veliki problem. Tovarni list je došao u Frankfurt, a pare ostale na beogradskoj pisti. Novac se štampa u Savskoj 31, ne u Topčideru, od 81. godine.
Izmjene i ovo pripreme za pljačku od INA-e i sve to ima u kojem su upotrebljavani i ja sam rođen na Kosovu. Po nacionalnosti sam Albanaca, nema to nikak, ali zloupotrebljavani da se promijeni zakon, da se promijeni ovo ono i od 81. godine su zloupotrebljavani samo da se štampa i da se ne okreće prema tome. Oni su išli do te mjere da turisti ne dođu u Hrvatskoj s devizama. Tko to oni? Pa bankari. Ja mislim da druge struke nisu radili, nego bankari i oni koji su bili vlasnici krupnog kapitala. Ljudima je nepoznanica jedna stvar, da Jugoslavija kao jedan dinar koji je imala, ona nije pripadala kliringu, nije pripadala konvertabili. Vi ste sa jugoslavenskim dinarom mogli u Trst ići kupovati šta hoće. Oni su plasirali i radili inflaciju. Koju mjeru? Evo, vi imate samo u periodu dok su vodili računa o suđenju gospodina Artukovića od 84. do 86. oni od 64 dinara 1 marka došli na 240. Oni su zaradili... Prije nego što nastavimo dalje, moramo reći, vi ste 2007. tužili državu. Da. Kasnije ćete nam reći kakav je ishod. U međuvremenu ćemo pročitati priopćenje Županijskog državnog odvjetništva koje nam je stiglo. Dakle, Paš Kaćinari podnio je Općinskom sudu u Zagrebu 2007. godine tužbu kojom traži da se utvrdi da je Republika Hrvatska nositelj prava na dionice Zagrebačke banke, te da se utvrdi da je tužitelj nalaznik i prijavitelj imovine, odnosno prava Republike Hrvatske na dionicama, tvrdeći da mu slijedom toga pripada pravo na nalazninu u iznosu od 10% pronađenih prava, odnosno imovine. Općinski sud donio je presudu zbog ogluhe kojom je usvojio tužbeni zahtjev, a koju presudu je DORH pobijalo žalbom, jer je tuženik Republika Hrvatska u roku dao odgovor na tužbu kojim je u cijelosti osporio tužbeni zahtjev, navodeći da iz navoda tužbe i ponuđenih dokaza ni u kom slučaju ne proizlazi osnovanost zahtjeva. Žalba je usvojena i predmet je vraćen na ponovni postupak. Naknadno Općinski sud u Zagrebu oglasio je stvarno nenadležnim za odlučivanje u toj pravnoj stvari, te je predmet ustupljen Trgovačkom sudu u Zagrebu, koji je 2014. godine donio rješenje kojim odbacuje tužbu Paš Kaćinarija, a obzirom da nisu bile ispunjene procese pretpostavka za podnošenje tužbe. Protiv toga rješenja tužitelj je izjavio žalbu. Dunja Pavliček, potpisana glasnogovornica Županijskog državnog odvjetništva u Zagrebu. Je. Oni pod broj jedan. Kratak komentar. Pod jedan, mene je trebalo zatvoriti i sutkinju i odvjetnika, ako smo lagali. Ko broj jedan. Ko broj dva, mene još do dana danas niko nije saslušao, svi bježe od mene. Ja sam vam rekao na početku 2002. sam razgovarao sa talijanskom obavještajnom službom po pitanju ZABE. I rekli mi, gospodin Kaćinari, on nisu vlasnici. Savršena priča. Ja sam uružbirao Unikredit, s obzirom da ja znam albanski, Albanaca imate na Siciliji, i radi mojih situacija i ove, nije se moglo dobiti. Crnogorci nisu priznali potvrdu Zagrebačke banke i da će isfinancirati autoput. No vi ćete pravnu bitku i dalje nastaviti. Da, ovu je pravnu bitku. Evo, pravnu bitku su nastavili i drugi. U ovom, zašto su zaustavljeni radovi u Paromlinskoj, ako je čisto? Zbog čega? Zbog čega na osnovu potvrde da se upiše? A zašto? Pa nisu nepismeni u gruntovnici i oni čitaju na osnovu ovog, ne može se upisati neko u gruntovnici. Oni su trebali procijeniti, po zakonu o bankama, procijeniti nekretninu, još 3 sudska vještaka i na temelju toga izdati dionice i dati. Ja sam tužio i grad Zagreb, ali s obzirom da je postalo oni su postali međusobno kompatibilni i dijeljenju pljačke. Evo, s time ćemo završiti. Hvala lijepa na gostovanju. Zahvaljujem vama na pozivu.